Yuma thiko ya keri ya mathako maya mathukuru ma sekondary gikiro-ini gia kimabũrũri, thukuru igithie na mbere kuonania ũhoti wacio ngucanio-ini ngũrani. Nyarari cia Kwanthanze aria ni njorua a muthako wa volleyball makorirwo makihotana ngucanio yao ya keri magikurumania thukuru wa Nyakach na seti 3 gwa gibugu. Nao Cheptil makihota thukuru wa Teto kuma gicigo gia gatagati wa bũrũri na seti 3 gwa gibugu kuhitukira pointi 25 kwa 8, 25 kwa 7 na 25 gwa 10. Nacio Imwana cia thukuru wa Furaha kuma mwena wa North Eastern makurumanio ni Kapkenyeloi na seti 3 gwa gibugu makigatira tigiti wa ikereka ria semi-finals muthenya wa rucio. Thukuru wa All Balsat na moima draw ya goru 1-1 magithaka na Shiba Hills na Eldoret magutha badge na goru 9 gwa gibugu. Mubira-ini wa maguru Imwana itakiretie miaka 19. Mwena wa iritu matakiretie miaka 19 Archbishop Jenga makuneka thukuru wa Matu na goru 7 gwa gibugu. Nao Kwale makigutha Wiyeta na goru 1 gwa gibugu. Nao wa makigutha Matadel na goru 3-1. Airitu matakiretie miaka 16. Sisi tumetoka sehemu za pwani, altitude iko chini, kuna joto, tumekuja sehemu za baridi. Hapa kupumua kidogo ni ngumu, lakini nashukuru wasichana wangu wamejitahidi sana. Game imekuwa speed ya juu lakini wamekop na tumeweza kuhold paka tukapata ule ushindi wa kihistoria. I think the match was a bit low on our side, but because of the defense laps that we had, both in the left back and the central defense. But I think tomorrow we are working on it, and the mistake will not happen again tomorrow, and I think we're going to carry the day tomorrow. Ngucanio ici iguthie na mbere nginya muthenya wa Jumamothi kuriga korwo igitirihwo. Handu-ini ya metha ya mathako ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Mugure wa Karuiru.